Erxhan Hasani këtë diel ishte angazhuar në pastrimin e shkallëve për skaj lumit Vardar në Shkup. Te shkoli odi čistenja? Pa, malce дека е баги време е чистено, тоа е нормално, ама кога ќе се одржува секој период кој има потреба за чистење, ќе биде како што треба. Në aksionin e pastrimit të Shkupit ishin angazhuar edhe shumë persona të tjerë, ndërsa në Vardar, ekskavatori edhe sot ishte aktiv në pastrimin e lumit. Sve dobro, samo loše со коритото на Вардар. Ги прла усред Вардар ѓубрето. Тоа требаат камиони, нели? Што направиле? Не е тоа чистење за мене. Па ќе видиме. Сега почна. Në disa lokacione të Shkupit edhe mëtej kontejnerët vazhdojnë të mbeten të stërmbushur me mbeturina. Ka ova ѓубре има уште натака, да каже го аеродромот како е. Па ужас. Да, ма тоа е. Ако стигне, ако не па ќе се терато нисто. И народот треба и ние малце се дисциплинираме. Треба да водиме сметка, некај ќе додеме земја и фрли таму. Тоа е срамота веќе. Нема да требаме народ, че ние знаеме и пак да не фрлиме. Aksioni pastrimit të Shkupit nga mbeturinat ishte premtim parazgjedhori kryetarit të ri të Shkupit Orce Gjergjevski, ndërsa filloi të realizohet të premte në ora 20:30, por se sa ton mbeturina janë larguar nga ky aksion, nga higjiena komunale ende nuk kanë të dhëna.